Kung ini pa ya ki orang laki ke Brazil ban sapong jaga jersey akan ke FIFA World Cup dulu nomor wai hadu nomor arpun riu nomor ke Brazil ke legit arpun riu ya kira ni laki jongka mas sami kemat akan ke FIFA World Cup tunggu sedang swa na nomor wai u Ellison nomor wai nomor R Wesley nomor lai Gabriel Magalhaes nomor sau Marquinhos nomor San Casemiro nomor Riu Alexandro nomor Nyo Vinicius Junior, nomor Pra Bruno Guimaraes, nomor Kendai Matheus Cunha, nomor 10 Neymar Junior, nomor Kadwai Raphinha, nomor Kadar Wierton, nomor Kadlai Danilo, nomor Kadsau Bremer, nomor Kadsal Le Pereira, nomor Kadriu Douglas Santos, nomor Kadnyo Fabinho, nomor Kadpra Danilo, nomor Kadkendai Endrick, nomor Arpeu Lucas Paqueta, nomor Arpewai Luis Henrique, nomor Arpoar Gabriel Martinelli, nomor Arpolai Ederson, nomor Arhusau Roger Banic, nomor Arhusan Thiago, nomor Abunru Ryan. Ini ki orang ilakai ke Brazil dengan pong jaga jersey nomor 2 itu nomor Arpeu Neymar Junior pong jaga jersey ke 10 nomor kadba yelai ngut di rang lekai jangka Brazil di goalkeeper nomor 2 di Ellison di goalkeeper bat nomor Kadar Wierton goalkeeper bat nomor Arpulai Ederson goalkeeper ka Brazil haswa ka World Cup dan ka way ka friendly match hakan trip ujun ka pola step bisa gijip kadba ka jing lekai jangka World Cup pat ke grup stage haka rong kemarin kom kan yang kebesa iku Morocco haka ke South Trip ujun haka pola step kat bahakar po trip ujun haka rong ke baar kan kebesa ya ke Haiti haka por New Zealand step kat bahaka jingla kaya ke bakadu juga grup stage haka son trip ujun haka pola step kan kebesa ya ke Scotland ke Brazil kini kira kayak jongka bukan sepong ya jersey jongka ada nomor itu ada semua nonton ini channel. Para kalian lupa subscribe, bikin jauh di bawah lagi sih kebetulan.